is a Davawenia pageant enthusiast. Ma'am Desiree Yen Maglanok, CABILES is on our Zoom right now, mga kasama. Maing buntag, Ate Yen. Hello, universe! Hello. Yung marag ready na gid kaayo ba? Marag ikaw mo compete mo salang ugma te? Sa Musyagit, oo. Oo, musyagit. So, how long na gani ka pageant enthusiast, Ma'am Yen? Hala ba si reveal akong edad? Di ba mo halata? Salamat. Mhm. Ever since college ata? Oo. Oo, college. And karon sige, isgutan nato pinaka-fresh pa no prelims and NATCOS no, National Costume Competition, and especially hisgutan po nato no si MMD, Michelle Marquez D. Unsa imong lantaw sa iyahang performance during the prelims and the NATCOS? For the preliminaries, di ba, daghan naman ta nakita backstage videos na iyahang giingon. First and foremost, ito ang Filipinas, di ba? Dili siya nagamit og katong tatak nato na Philippines. Oo. Which is, I think, dito pa lang separates her from our past Miss Universe Philippines queens na gistadihan jud niya asa siya muadto, which is El Nag-strategize siya. Salvador. So yes, we all know na Spanish ang ilahang main language. So nagtuon pud siya og Spanish. So I think that shows her dedication for winning the crown. So in terms pud sa national costume, it's a very refreshing take, no? Kay usually anad ta na kanang either bird or bulak ang ato ang national costume or katong traditional na Filipino terno, di ba? Katong Maria Clara nato ana. But she chose to embody her personality sa mga wala kabalo di ay. Michelle D is a reservist sa ato ang Air Force. Yes. Mao tong airplane ang iyahang costume, and in a way nadala po niya ang tourism sa Philippines, which is Love the Philippines, sa likod sa iyahang costume. So that shows na gistadihan jud niya o nag-prepare po siya for the Miss Universe. Sa imong tan-aw te, kusog ba ang ato ang laban karon sa Miss Universe, or mauli ka nato ang kaning 5th crown para sa Pilipinas na sa Miss Universe, one of the top big 4 pageants sa kalibutan? Kung ang basihan lang nato kay wala man ta nakaadto sa kanang mga closed interview no sa ilaha, but kung basihan ang prelims na performance, dako ato ang chance makasulod sa first cut kana lang sa ato ang i-target, makasulod lang sa ta, and then from there I believe na strong ang ihang communication skills based po sa mga interviews na ato ang nakita na apa siya diri sa Pilipinas. So we are really banking on na tuloy-tuloy ang iyahang pag-proceed hangtod sa top 3, no? Labi na sa Q&A na round kay dira jud baya magtigi tanan, di ba? How'd ka mo rampa, how'd ka mo magdala sa imong self, but it's a different ball game pag Q&A na. Sa imong tan-aw, manil yun baga ni Michelle ang kaning Q&A portion? In terms of sa kanang nakita nako ng mga interviews niya, kaya kaayo niya. Yakang-yaka kaayo. Oo, kaya kaayo kay ang iyahang pagtubag mong good, straight to the point. Gina-appeal niya, straight to the point. Kita mo yun? Straight to the point. Yes, exactly. Straight to the point, and then dili niya ginakalimtan niya ang advocacy, and then she always ends strong na ginabalik niya kung unsa man tong pangutana. So kato ang basic jud na kanang dapat dili jud mawala sa iyang Q&A. So medyo na heartbroken ta last year debate kay wala nakasulod sa katong semi-final streak ang Pilipinas gyud semi-finals nga naputol ba. Sa ato karon with Michelle D, are we hoping sa iyahang time karon mabalik na pud ang Pilipinas sa semis? I think dako iyahang chance po na maka-appeal sa semis because one of the changes po sa Miss Universe is the Voice for Change nila na awards. This talks about kanang mga advocacy sa mga candidates, and Michelle D was granted or is one of the silver finalists
So dito pa lang makita nato na dako iyang chance na makasulod. Kay ang mag-top ata, I believe, ang top 3 gold finalists, murag naapod siya special award during the coronation night. And kung tama ako ang pag-remember po, the top 1 spot secures a spot to the top 20 or top 10. Dili ko sure ha. Pero as far as I can remember, the Voice for Change top winner secures a spot sa first cut. Nag-usab-usab gid ang flavor sa Miss Universe every year. And sa atong lantaw ba, Ma'am Yen, ang Miss Universe relevant pa gid ni siya nga pageant as of this time? Thank you for that wonderful question. Oo. In terms of broadening the brand, diba? They're always talking about inclusivity and diversity, and karon ang ilahang main goal is to find a transformational leader. So that being said, the Miss Universe pageant is still relevant naman, lalo na ngayon na they're opening their doors to mothers, di ba? Pwede na ang mga nanay. Pwede na ka. Pwede na ang mga... Oo. Okay na ko. Okay na ka. Universe din. Oo, imuhan na ng kalibutan karon. And ang advocacy ni Michelle is autism, di ba? Autism awareness, inclusivity, and empowerment. Sa imong tanaw, will this be an edge para musulod yun siya sa finals sa Miss Universe? For me, yes. Kasi nga, comparing it to our past queens, strong po ang ilang advocacies, especially kay Catriona na Miss World time pa lang niya, mao na iyang advocacy, which is education for children, diba? So, with Michelle D naman karon, she has been a part of the Autism Society, diba? For the longest time, kay duha sa iyahang igsuon are also in the autism spectrum. Yes. So, advocacies that are close to the heart and you experience it every day, dili na siya dali na lang siya istoryahon or dali na lang siya i-talk about and raise awareness. Natong sense of genuineness, di ba, kay even in her family, naagi po nani na sa autism spectrum. And sa tanaw na to, si Michelle Diba will have the same fate with Kat or Catriona Gray from world to universe. Karon same no with Michelle D, from world to universe, nag-shift to universe, makuha ba niya ang crown? I believe yes. Wow. Malakas yung conviction ko na yes, because first, malaking impact na may experience na siya sa international pageant. 'Di ba? So she knows how the backstage is, the game is, are, what to wear, who to talk to, especially kanang mag-reach out din sa mga fans. And Michelle D is an entirely different queen from Catriona. That's what we are one. Yun yung gusto nating makita. Kasi diba, si Catriona, she is very eloquent, very foxy ang galawan, diba? But Michelle D has that sense of masculinity in her na, yes, I can walk, but I can also do things. Sa mga nakakita sa mga backstage videos, right before mag-start ang national costume, naguba ang iyahang costume. Dili magsiga. Nag-malfunction. Yes, nag-malfunction. So, backstage video na siya mismo ang nagkumpuni, di ba? So, naapot siya yung background sa electrical things na dili kayo common in terms of sa mga women. So that alone sets her apart, being a Filipina queen and hopefully our next Miss Universe. Dinhita karon sa hot picks, no? Ma'am Yan, hot picks na to kinsa imuhang mga top 5 nga musulod sa Miss Universe 2023. Top 5. Lisod niya siya. Lisod, no? Sige lang. Crucial ni siya nga pangutana sa imo. Murag judge, no? Oo. Top 5, first, definitely Philippines. Yes. And then, malakas na contenders in Nicaragua based on the prelims. Diba? So, Latin-based din siya na country. So,
mostly talaga the cheers from the crowd will be for the Latinas. So, Philippines, yes, Nicaragua, wait lang, nawala ko. Nakoy ko dictionary. Nakay-kodigo na nagid kay listahan. Gistadihan na gid nimo ang tanan kandidata. Kasi nga, di ba? Oo. I mean, once a year lang ang Miss Universe season and we'll never know kung ano pa ang madala. One of the dark horse, I think, will be Brazil. Nicaragua, Brazil, Philippines. Nicaragua, Brazil, Philippines. Kasi malakas din ang advocacy ni Brazil and pasok din siya sa Voice for Change. Brazil. Brazil. So, Nicaragua, Philippines, Brazil. Wala na kulbaan ko ba? Murag mo compete pod din, no? Gani. Okay. Kuan lang, relax lang, kalma lang. I think ang isa po na surprise will be Pakistan. So if you've seen her performance sa prelims, di ba? Coming from a Muslim country, nag-robe jud siya during swimsuit competition and katong ilahang prelims gown, if nakatanaw ang atong mga kauban for today, is naa siya yung murag kanang cover sa ulo. So I think that also highlights her Muslim heritage po. So upat na to, no, last one, Guatemala. Yan, si ating the only mother for this edition. Oo. So if the brand is really going for inclusivity and diversity, Guatemala will be a good pick for the crown. And magtigi na lang dyan itanan sa Q&A. yes, correct. And naay mga changes karon, and Paula Sugar ends her Miss Universe presidency. Breaking news ni siya during the NatCoste. What do you think ani karon nga mahitabo sa Miss Universe organization under the new organization or holder, no, o owner sa maong Miss Universe paghawa ni Paula Sugar? Sad news to siya for pageant fans. Yes. Because Madam Paula has been there for the past, I think, 20 years. So ang transition from Trump era to IMD to now JKN, makasad siya in a way, but it is also opening new doors and opportunities for the brand itself, no, to really explore and stand firm on what they are going into. Importante lang jud na ay vision for the brand. Kato lang, whoever sits there, the vision will remain. Yes, and one last question, te. And the Miss Universe 2023 is, who do you think? Philippines! Alright, Philippines. That's it. Salamat kaayo sa imong higayon. Salamat na sa imong gihatag higayon dinhi sa DXDC Araman Davao, Mrs. no, DESIREE Maglano Cabiles. Daghang salamat po kaayo for the opportunity. Straight to the point. Weekend edition. Daghang salamat, Ate Yen, one of the pageant enthusiasts now sa Davao City.